Kako si ti izračunao da se tebi isplati auto, električni? Auto se ne isplati, to je prvo. Ne. Znam. Auto isplati. Sve zavisi od toga kako živiš, koji ti je trend vožnje, koliko trošiš, koliko se vozaš, kakve relacije se voziš. Mi smo vidjeli da vozimo zaista dosta kratkih relacija zbog treninga dece. I rekli smo, ajde da ako imamo već elektranu, ako ćemo imati viškova struje, da uzmemo još auto. Tako da smo uzeli i sad ga vozimo malo manje od 2 godine. I to se isplati, jel? Da, isplati se. Dobro. Čekaj, recimo, uzeli ste novi ili polovan auto? Ne, polovan auto. Polovan, jel? Uzeli smo polovan auto, prije smo imali Forda C-Maxa. Običnog to. Običnog. Benzinar, da. Tako da smo za njega dobili 10.000 eura kad smo ga prodavali i kupili smo BMW i3 za 19.750 eura. Tako da smo 9.000 dali. I koliki mu je domet s punom baterijom? Domet s punom baterijom mu je, zavisi je li ljeto ili zima. Realno piše 220 km, ne ide 220 km, ali ide 200 u ljeti ide. Ali morate znati da je auto 2016. godina. To znači sad je 8 godina i kapacitet baterije pao je za 6,5%. Punimo ga svaki dan. Po leti 200 km, po zimi 150-160 km realno. Tako da punimo ga svaki večer, stavimo na struju bez nekog brzog punjenja 230 i to je to ujutru. To je ona klasična štater, jel? Da. Čekaj, znači 6-7% je opao kapacitet baterije za 8 godina. Da. Za ajde, kažem 7-8, da. Znači 1% godišnje. Znači to nije ona katastrofa o kojoj se priča na internetu, to će da bude... Meni je uvijek zanimljivo, ne znam, nisam ti ja fanatik za aute na struju, nisam ni fanatik za aute na benzin ili dizel, ali svašta se piše. Meni je zanimljivo, ne znam, da će to da gori, da, ne znam, da gume, možda imaš 1 ili 2 godine. Ja imam još prve gume koje sam dobio gore. I letne i zimske. Tako da, ne znam, da treba da isključiš grijanje po zimi, da neće auto da ide, ne znam, 100 km ili nešto, ne znam. A ne pališ klimu leti isto? Da, isto ne palimo, štedimo. Ne. Ali zavisi to isto ako imaš u auto toplotnu pumpu, onda je to manje sigurno. Mi imamo i to se onda nije taka razlika. Dobro, znači sve ono što pročitamo na internetu otprilike možemo 90% da odbacimo. Ima ih nekih realnih sigurno, ali puno se piše što ja još nisam čuo i vozim električni auto, tako da... Da li možeš da proceniš koliko uštediš godišnje na električnom automobilu? Za benzin, ali ili komplet ili... Pa ne znam, rekao si 120 km pređete dnevno. Ja sam sad napravio u slabe 2 godine 45 do 50 hiljada kilometara sa tim autom. Troškova sam sa njim imao tačno 72 eura, jer sam mogao da mijenjam akumulator, normalni akumulator isto kao što u autu. I to je bilo to. Od oka, ako sam napravio, ne znam, 45-50 hiljada kilometara, to je u 2 godine, slabe 2 godine, 5.000 eura. Ušteda. Ako napravim sa normalnim autom s kojim sam prije vozao, imao sam potrošak, ne znam, 8 litara, 7 do 8 litara. I ako napraviš, ne znam, 50.000 kilometara, ako 8 litara i 1,5 je od oka benzin, to je 12 eura na 100 kilometara
12 puta 5000, to je 6000 eura. Ali uzmemo 5000 eura. Ali moramo znati da u 2 godine nisam pravio ni jedan servis, nisam mijenjao ni jedne gume. Čekaj, kako nisi radio nijedan servis? Na električnom autu imaš servis na 2 godine. Sad mi dođe u junu servis i mijenja se samo filter kabine, zračni filter kabine i provjeri se kočnice. Ako sve ok, prošli put kad je bio na servisu, onaj koji mi ga je prodao rekao da je platio 250 eura na official servis na BMW u Mariboru. I to je trošak. I to je to što smo, što nas čeka, verovatno. Da. Pa dobro, da. Dobro, ali mislim, koliko košta godišnji servis za benzinca? Pa i novog. Pa znamo, 600, 800, 1000 eura, ne znam.